Жанкой районунун Камажи көйүндөгү милли мектепте 7-нчи кез Кырымда ислам тарихы, Кырым ханларынын тарихы ярышы олуп кечти. Ярышта районун 18 мектебинден 253 талебе иштирак этти. Мезкур ярыш Жанкой районунда энди 6-нчы кере өткөрүлө ve бу сефер онлайн шеклинде кечирилди. Ярыш тешкилатчылары Кырым Жумхурияты ve Севастополь шээрі мусульманлары диний идарасы, Кырым Жумхуриятынын Таксил илим ve Яшлар назирлиги, Жанкой район меморияты ve Камажи милли мектепнин мудирети болдулар. Мезкур мектепнин мудиры Руслан Умеров тешкилатчыларга Кырымдын мерkezинден узак болгон жерлерде бойлы тедбирлер ve илим байрамлары кечиргендерге тешеккүрлөр билдирди. Мабусене башлангандан біз менун кубанак биздин мына бу мектебимизде ол конкурс кечире. Мен белесем ол конкурс бек файдалы, неге дегенде биздин талебелерде мына бу конкурстун биринчи жер алмага я да иштирак этмеге, актив иштирак этмеге өзлерде китапларны я да интернеттен окуйлар, билгесини өзүнө yüksek көтерелер. Onun için konkurslar bek gerek ve bek faydalı ben bilesem. Tedbirge teşrif buyurgan Жанкой район мемориятынын рейс муавини yarışın эмиетине şöyle kıymet kesti. Зарегистрировалось на участие 253 ученика. Это очень хороший показатель. Мы гордимся своими учениками. Важность данного конкурса очевидна, так как мы живем в Республике Крым, а Крым наш многонационален. Поэтому важно, чтобы дети знали историю того же ислама, да, историю крымских ханов, как сегодня. Yarış bir kaç kısımdan ibaret edi. Yazılı testler ve onlayn viktorina. Testler boyunca balalarının bilgilerine mektep hocaları kıymet kestiler. Bu sefer galiplerinin sayısı ziyadece oldu. Bunun sebebi her bir mektepnin birer galibi belgilenmesinin bağlıdır. Yani cemi olarak 253 talebeden 18'i galip çıktı. Viktorina ise mufti muavini Raim Gafarov tarafından geçirildi. O talebelerge din mevzusunda 14 sual verdi ve en güzel neticelerini Roşina ve Tarhanlar koy mekteplerinin talebeleri gösterdiler. Din idaремizden, muftimizden bu merasimге qoşulgan, yardım etken herkesке şükranlarımı bildirmek isteyim. Pek kuvandırlar bizlerden böyle merasimler. Çünkü imanda balaçıklarını en güzel bir şekilde yetiştirmek hepimizin niyeti, hepimizin maksadı. İmanda bu balalar hem o dinine, tarihine, adetlerine, tiline bağlı bir şekilde yetişkenini biz bunda görüyoruz. Yıldan yılga göre daha da böyle iştirak etken balaçıkların sayısı arta jadeleşti. Bu da bizleri kuvandırır. İnşallah böyle niyetimizge yetecekmiz, hayırlı nesiller yetişecek. İştirak etken mektepler arasında tek Kamaja mektep talebeleri bakşış ve fahri yarlıklarını yarış bitkeninin teşkilatçılarının elinden almak şansına nail oldular. Diğer galiplerini de en yakın zamanda bakşışlarının sevindirecekler. Я желаю, чтобы все учились и больше познавали новых знаний о нашем исламе, о нашей религии. Bu gibi tedbirler bizim gerçek kıymetlerimiz olgan dinyen tarihimizni öğrenmek ilham bere. Yaş neslinin manevi, ahlaki terbiyesine salmaklı isesini koşa. Aliye Seferşa, Dilever Mehmetcan, Kırım Müslümanları Dini İdaresi'nin matbuat hizmeti.